A very good morning. 20014, very good morning. Silent listeners, a very good morning. Diaspora, happy new month. Kameme FM official one on Facebook, happy new month. Toge hoya maige. No macio mothe na maria tutanagweta. Twaguthaitha Ngai witu tuigue. Twaguthaitha tuigue. Amen and amen and amen. Idari ya mbere ni tugucambania muno. Omothe ni Jumatatu. Idari ya kere no tugucambania. Tondu ndirona kwina mugomo. Na wakiri wako Dagitari Adrian Arajira China. Wakiri mheshimiwa Kagucia USA Seattle Washington ya. Mena mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Boroa Mashua igotine. Wakiri Harrison Kenyajui Court of Appeal. Wakiri Degwa Jiro na 123. Riu ndirecire ithari no tugucambania na muthikiriria omothe nigetha njire atiriri arenda gucambania noriko. Happy new month ni agutwita na thimo tuthi uguo nginya rire cire handa wega tha inyanya. Happy new month, the month of love. Karibu sana. I love you so much. Jetago baby T. Thank you for loving me. Oh my. She has said it. I love my listener. I'm listening to you too. I have no shame. I want to shout, I love you, Dr. Kaswiti. I love you. Let me sing. The girl of my dreams just told me that she loves me. Good morning. Good morning, good to see you. Happy new month. Happy new month to you. Happy new month of love. Happy new month of love. Welcome back to Kenya. Stop. I have a gift before you even say welcome. Oh. No, I start with the ladies. Yeah, ladies first. Happy new month, Wajiko. Happy new month, Mama. A good, blessed new month here. Thank you so much, and to you too. Thank you. Have a good one. I have jet lag, so please, guys, don't shout at me. Yeah. We are sorry. Just landed. Yeah. Appreciate this one. Enjoy Mary. Oh, thank you very much. Oh. Can I go and open? I'll come. Thank you very much for the gift. Thank you. Happy new month. Happy new month. Yes. Karibu. Asante. Aki uko msupu. Ni Rwanda. Thank you so much. I got jet lag. Yeah. Pokeeni salamu kutoka kure Rwanda. Tumesipokea. Kure ni Kigali. Mahali kusafi sana. Ndio. Waliniambia niwasalimie. Tumesalimika. Nilisalimia Serebu Mohoro. The general manager wa huko Kigali Paramount Hotel. Nilipitia huko kwake. Nikasema nipeka kazi hivyo ya kusema kuna Valentine na discount. Yes. Lakini mpokee salamu. Tumezipokea. MKU pale tumelia. Tumeona Mungu mkono wa Bwana. Amina. Muamukile salamu. Tumeziamkila. Ya Mohoro, ya Kamau, ya VC Martin, yes. Ya Festus, ya Zakari, yes. Ya Cyrus, ya Dr. Jane. Yote 9-10. Tumezipokea. Na nikarudi. Tunafurahi kukuona. Na kabla nikuulize swali, unakaa vizuri. Asante. Hizo nguo ziko tik. Zinatoa mwili mzuri. Zimekutoshea vilivyo. Umesimama pale nikajiambia siwezi lewa na wewe. Unajua ikifika ya tatu utaona nikiwa beautiful sana. Naonaga unaanza kukua mrembo hivyo. Na modoleno abia gutuneha. Good to see you. Welcome home. The beauty lies on the eyes of the beholder. I'm telling you. We are all fearfully and wonderfully made. Yes. Ukihia noguo. Na ndena kiuria. Ugiako Kigali. Ugirwo sagureri. Ugenda guikaraga Kigali, ugenda Kigali kana Kenya? Igenda Kenya definitely. Serious. Ni kwega. Very good. Very clean, I told you. Top
Sherehe tumepiga mpaka asubuhi. Tukimaliza kupeleka watoto pale wasome. Na wakalia sana. Wakafurahi sana. Tukalia. Alafu tukaenda out nikakula kakitu kengine kwa watu wazima na mimi nikaanza kulia. Kwani kilio ilikuwa ndani yako kakitu? Ilikuwa ndani yako kakitu, nilikuwa ninalia ninapanda juu ya meza. Nitaweka video, nirekodi video. Tunataka kuona. So anytime Kenya. Na Germany venye unaendaka sana Germany na Kenya. Kenya, Kenya, Kenya. US na Kenya. Kenya definitely. Dubai na Kenya. Kenya na Kenya. Ni Kenya. Si hata tu Kenya. Mulima kwenyewe. Number 1. Yes. Number 1 is Kenya, Mulima. Thank you for loving your country. Number 2, the others can follow. Yes. In that order. Yes. Rwanda wanaweza pelekana na Mauritius, hiyo ni Afrika. Ya huko nje napenda Monaco kidogo. Na Dubai kidogo. Mimi natamani kwenda Brazil. Amen. Utaenda. Kenya for me anytime. Nilipatana naka kasati usiku. Nikabaya. So Kenya ni Kenya. Yes. Mimi napenda Kenya, daima Mkenya. Lakini ningewaambia mtembee pale visit Rwanda, mtapenda Kigali Paramount. Yes. It's good to see you guys. Yeah, welcome home. Thanks. Yeah, welcome. Thank you. Any other news from there? Nikwamba gucokeria aikari aro irogatho. By the way. Twari nao muthenya wa Friday. Itana koro giumagara. When before I traveled. Yes. Na twari kuria gwa Petans na tukiruta wira mwega muno. Thank you so much Petans College campus yanyu. Thank you nyondo wa gutu host. Thank you nyondo wa gutu tuga mugitutugira ndoito mukimoya driving. Thank you and thank you and thank you. God bless you so much. Abundantly. Asante. Thank you Roiro na matura maria marigiceiria riothe matumire tabarira ya gucanjamuke kinyanire tugacokia ngatho. A very good morning. Otherwise ni cia kuikihia no guo. Tamakanie ngwere rona Friday twatigana. Rona tari just a minute. A minute. No ndira wangenirie Friday ri. No ule are listine ya kuina. Thomas wa Petans. DJ yake mu sabotage. Na ne DJ wao. Aidha ya gucambania. No, ni shai. Okireherwo ni Ellen. Emo ndwara ugore androiga nyendete Kenya. Ndingicambia Kenya. Aca ithuĩ tũtingĩcambia bũrũri witũ. Never. Ona kĩrĩa twendaga tũkahĩkana na atongoria nĩgetha tũgakorwo tũtagũthiĩ nja mũno. I love Kenya all the time. Yes, me too. Niĩ ndingĩhota gũsurvive kũndũ kũngĩ. Niona nĩ ũngĩnjũria bũrũri ũngĩ ndanathiĩ na Kenya top. I think I was born for Kenya. Yes. In my other life, Kenya I love. Kenya is home. No, another time no gĩkarage Monica, but Kenya. Ate kũrathi ate tatu social media Thomas ni. Tũtigũgĩbanga aini. Tũkĩambia harĩa twambirie na nderereka. Tũgĩthiĩ namba 2 tũgĩthiĩ Mpendwa. Tũcokere Miriam wa Mũthũngũ. Hau gatagatĩ-inĩ rĩ Thomas aingĩrĩre ho. Mũinami na rwĩmbo rwake. Haya, ngĩhaipu. Gũthi gwetha rwĩmbo rĩ DJ Raji ndarĩ. Na nĩ kwao. Macini nĩ yao. DJ nĩ wao. Show nĩ yao. Rori nĩ yao. Kĩharo nĩ kĩao. Tũhakuhĩ na nduka na cukuru ciao. Na rwĩmbo rwao rũkĩaga. Ndatigire makĩnegenania na hau thungu. Ndakamake nĩ akaina Limuru. Nĩ matũtware Limuru. Athi akaine. Ndakamake. Ona ndakanekere nyĩmbo ingĩ. Cikoci ciake system-inĩ itikanage. Yes. Rĩu tũkĩrĩ hau wĩna kũu Kigali rĩ. Wena Osawe. Weri wa wĩrĩ. Wera Osawe. Maũndũ gũkũ mahanĩkĩte. Anjĩra. Nĩ wamũnyona nani na mũcemanio mũnene mũno. Oko. O gũkũ nĩ arabangĩte mĩena ĩno ya Mũrang'a. Haya. Kuma ũcio ũngĩ watharara arabanga ũngĩ. Nake mũnene wa bũrũri nake arabanga wake kĩ contemporary ciĩtagwo atĩa ĩtwaranĩte ũguo hapa kwa hapa bumper to bumper arĩa mena andũ 13,000 Amunyoro ararĩ kũ ngwĩciria arĩ Mũrang'a ndĩrahĩtia mũno me 13,000 live rĩ aya mararĩ 700. Very nice.
Ngai. Ne marari magara mugwanja diranyita. Munene wa bururi. Na yero. Na don. Na don. Na goya yaku ikirite. Munene wa bururi ri gweciria aronio uria me mbere. Arauga he horera reke nyingire live njigue niki marauga. Ando mara screenshot. Luka yako ndiko karatrendi. Munene wa bururi thiini wa live. Yeah, His Excellency Rigathi. X be yake. X my heart. My love. Gweci andu marauga atiriri. No nginya kone mo misaga. Handu arakinya guthi kwirorera ri. Arugo kimundu ikare kikirera andu. Riu turi hau munene nake akiaria ku arare ru munene wa bururi. Akiaria. Ni araririo horo wa tutam. His Excellency. Araririo horo wa tutam. Arakira andu mutikamake. Tutam neici? Neigire. Kwenere yaretio thiini wa kirikaniro. Neno yake. Riu ri eno ya kirikaniro Jesu gire gokata muici. Riu turarigwa eno yake thi. Aya. Eno yake gokatia. Tukira no tugugietererai. No yukire Singapore. No geciria muicire constant. Yes. Turi hau ri. Tukirigwa what next, what to do ri. Mutha witu. Mutha witu ne aturigithia. My uncle. Your uncle. Tone auga nenda kurugama gavana Nairobi. Haya. Haya ne datigite. Bona ari CS. Auga nenda kurugama gavana. Hau tukona ni sawa. Gavana ni sawa. Riu ninge tuona ninge umuthi atenda kurugama MP Gatundu. Bururi ugikura. Bururi atiriri. Ekuma CS. Oh, mwita Kenya. Bururi ate. Ekuma CS acoka runinge athia karugama MP. Akahatekia nake. Na noe wa marehire hau. Runinge ndo thiko mahateka. Makano makamwira atiriri. Ihenya riri munene urathi nario. Tugukuigua ru ukirugama MCA da Fifi Ward. Ake makamwira munene ro tuikire clueless. Urenda atia. Athira gutunyana ke munyonyi. Munene ri mutha bitu urenda atia. Ndugitua itua. Arendete kiriko. Riu arendaga gavana. Arabu. Na aretherwo nginya running mate. Riu ningerenda MP Gatundu. Ai kamukoro coka kiriro na. Enda gucoka kuria na mucie. Kuona kuria kira twayuria ni riri. Ugituka gukorwo akienda ki. Para munene wenu tukira you are just confused element. Urenda atia. Tuitua tukurumirire. Tuwadi no turabia guthagathaga fura cia Nairobi ni wa thama. Tuwada guthamira Nairobi tugu support. Ugitindike Sakaja. Mutha makwenda mahunjagie pefa. Ndirigwo munene arenda kuhunjagia gwa pefa. Akeo kiria tafsiri. Mathi makahunjie pefa. Bayango. Pataro tuone muhothi. Ni ndigwete. Munene hana gwende urare nako. Wona gwo turayuria atiriri. When I was away. While you are away. Allah. While you are away. I sat down and I thought about you. Oh my. President come up with a movie. Yes. An Italian movie. Yes. Kwa jina inaitwa Tempesta. Tempesta ngea cia Gatundu. Hey. Wadhani. Right kabisa, right mtazamaji, msikilizaji, karibu kwenye sinema.
Makosa. Sinema yenyewe kwa jina ni Tempesta Ngea Cia Gatundu. Maskini nakuambia. Sinema tunamuona pale ukipenda mwanadada ambaye pale ni Jangili Dosi mwenyewe, mkuu wa magerezani. Yeye ndio usimamia magereza, ukipenda zaidi ni PS. Huyu si Mkenya, pasipoti yake si ya Kenya. Huyu ni Muitaliano. Kenya hutembea mara kwa mara, ukipenda one time. Ni Muitaliano. Huyu ni Muitaliano huyu. Kenya haijui, passport haijui. Kidogo huyu mama akaona hapana, ni lazima tuende tukaangalie wajane na wazee. Oh my. Kule upande wa Gatundu ukipenda zaidi. Akajaza gari ukipenda zaidi michele na maharagwe. Osha. Yeah. Zikajazwa kwa magari moja kwa moja hadi Gatundu. Ati zikajazwa Korea president yere maumete. Yes. Oh my God. Akaingilia kule kwenyewe. Ati alikuwa na security. Kufika tu hivi akamwambia lazima watu wajue tumefika. Wale ni wamama wajane, wale ni wazee, wale ni watu ambao wamelemewa kiasi. Pigeni risasi 2 juu. Niwaonyesha vile sisi upatiana chakula Kiitaliano. Kacha. Sasa tupeni hizo maharagwe chini. Tupeni hizo mamichele chini. Sasa tulieni. This is how Italian we do our way. This one is called Eddie Guerrero Latino Hits. Kukatulia, vumbi katulia, wamama wajane, wazee. Mbio za sakafuni zikaanza, wakikimbisha pale maharagwe. Ndohate, kila gaikonia munene. Muri muono, sisi uma na iguru. Sine cia Italy. Eno natakire no eno. What a shame. Yeah. Na pale wamama na wazee tunawaona pale wakiweka, wakidharana, wakikimbia manyumbani. Yeah, kisha akaambia sasa wakuu wake tuingie kwa gari. That's how we do the Italian way. Casa buena. We go back to our motherland. Guys, you know what? Watu wa Gatundu, we are coming back with a bigger version. Sasa hatutakuja na maharagwe ama na mchele. Sasa tukirudi tutakuja na doza jera mkojole. Na mtajua mimi ni nani. Right, hapo ndio Jiji Kagombe akaamka na kukashifu kitendo hicho kwa ukali sana. Oh my. Yeah. He stood up for his people. Yes. Yeah. Na akasema hii ni makosa. Yeah. Hii ni makosa sana. Oh, no. Hii ni kubeba watu wa Gatundu kama maharagwe, kama hizo memichele zenyu. This is very wrong. Ukuado tagui. Ukuado onatitagu na duwe taki. What are you talking about? Imagine. Imagine. Kotanyo ni atheneme Theneme adu mara wataga idothi. Haya. Atea. You see, I was very, very engaged with the children on the other side of life. Naroga de mutumia. Yeni. Otimo goko. Asa ucio ni Muitaliano. Nakayo wira goko ukiria. Riu goko ndakihetwo wira riu okiria. Wako no hando. Boso ici cienda macifu. Acio nio mangemenya no urarĩire. Ici ti cia guthi gukumithia na kugocithia mundu ta waziri. Ngai, nĩ ici. Ona.
Wow. Ndona ria mararogota. Oh no. Oh no. Imagine. Oh my goodness. Guko ni gatondo. O ne PS orekire o. Wa prison. No arokite nacio. Aroga kuhoro rithathi. What a shame. Imagine. Twakinyire guku ri. Ni ngaragu. Oh my goodness. Urona biseo yaumira na guku nja. Biseo yaumira na guku ru andu othe merecire tuko tuhana uguo riu. Na I should speed arogite kwanania Majiko Kenya. Matingi mreheta hau. What a shame. Yeah. Shame on you, PS. Imagine. Ugiko guo niki. Imagine maracirogotagĩra thĩ. Riu tutiage riu matiage kena. Matiage kena riu uguo tigwo tũrakenda tuono tuhiana tugui. Taru na gũkũ tugui ndũitagia no njigua maikageria nginya airitu tugui. Riu I think the government is now happy. Yes. Taru kaunti ici ingĩ ciothe tondũ irona video ici ũrĩa ciratũkua atĩa. Kaunti ici ingĩ. Tuma tia gas. Twathiĩ kũrogota mboco na kũhakũra no ethi. Rĩu tũracihakũra thĩ rĩu. Nĩ ta tũrekithio exercise. Tika no tũhote kũinama. Imagine maragotaga hau. What a shame. Imagine. Gigi Kagombe nĩ arakũmithirio ũhoro ũcio mũno. Nĩ ndagũkũmithia mũno nani. Why would you do this surely? Imagine. Why would you do this? Angĩkorwo reka ũguo nao andũ a njera arakĩmeka atĩa? Oh my goodness. Shame on Stacy. Shame on you. What a shame. Kasabuena nĩgũtũmwo aratũmĩtwo tũcambe. Ta imagine nĩ gũcamba ona icio video cirarĩ cio tũcambe. Icio ndangĩgĩtwarana kũrĩa kũrĩa kũngĩ icio tingĩtwarwo kũrĩa gũtwaragwo maũndũ ma bata. Mwena ũrĩa ũngĩ magĩtwaragĩrwo macini cia ngari cia gũthambia ngari na nduthi. Niĩ ũcio mũitariano ũcio ndiramũmenya. Ona ndimũtheretie no nĩ mũitariano we. Timo Kenya timo gũkũ. Gũkũ okaga tu one time. Hapo ni kuguza mlima. Hiyo imeguzwa. Hiyo ni kuguza mlima. We are very saddened by that act. That is matutikinyete hau. Aciari tu mama maratang'anagia kũrogota mboco thĩ. Nĩ gũtũthekerera. Na kwanza nĩ ndaru kuona ati ate cie kamunyore-inĩ. Na nĩ iria cia kũmithio na thitima. Arabu ũmenyo aracũngania na rũkũngũ. Imwe ironeka ta ciginya ciramera. Nginya mũcere thĩ. Ũgũthi gũthambio atĩa? Rĩu no ũrugirio ũguo. Gĩkĩ kĩratũmire mũtumia ũcio eke ũguo. Ũcio nĩ mũrogi. That's a witch. That's uncalled for. It's uncalled for. Ũcio nĩ mũrogi. Angĩgĩtũnũhĩra andũ aitũ atĩa? Rĩu mbica ĩyo ũracira ĩratire na gũkũ tũhana atĩa? Nĩ ũngĩtũiguithia atĩa? Betũrugitha.